Ucabangi mina ngiyathanda mina njengoba ngithi ANC votelo nje. Angithandi nami personally ngiyangithanda. Bathe baba-ke nokudideka abantu abalandela izwi likangizwe izolo mhla ka-28 May 2024 emva kokuthi-ke akhulume amanye-ke amagama athinta i-ANC ngenkathi-ke e-live laphana-ke enkundleni zokuxhumana. Ngobingelele nje ngikwamukele le-channel eMaswidi Media Production. Wangabe uyaqala ukufika ngicela ukuthi ungenzele iqiniso lokuthi ucofa subscribe maqedwe ubale video ushaye like bese-ke uyakhomenta lolu daba namhlanje. Wenganza kwethu udaba engenze ngalo-ke njengamanje luthi-ke kudaleke umonakalo wokudideka phakathi-ke kwabantu abalandela izwi likangizwe, phakathi kwabantu abathi-ke bona namhlanje njengoba-ke siyovota silandela-ke izwi likangizwe emva kokuthi-ke akhuluma amagama athi-ke kwayena akathandi ukuthi-ke avotele i-ANC, kwayena akathandi ukuthi-ke amabhinqa avotele i-ANC, ethi-ke kodwa uphoqwa isimo ukubeke kuya ngayo bezokwenza-ke ngenye indlela. Useyambuza-ke ubhuti uGay uMapholoba ukuthi hawu ngizwe mfoka Mchunu kanti ubufisa ukuthi kwenzeke kanjani inkukhu-ke isinqindwa-ke umlomo. Kodwa-ke ngizocela ukuthi uyizwele wena ngenkathi-ke khuluma uMacingwane. Mangabe usuqedile-ke ungenzele iqiniso ngokuthi ungeseke ungicofele subscribe bese-ke sidibana kwivideo elandelayo. Ngiyabonga. Ukuntaza nesasasa kulungile ntazana nesasasa kodwa ningangibali lapho njengomoli nothi wayekuphi engasaluleki asisebenzi ngesasasa asisebenza ngereality. Ucabangi mina ngiyathanda mina njengoba ngithi ANC votelo nje angithandi nami personally ngiyangithanda kodwa manje ireality nobuholi bane ngikubona kuyaphoqa ukuthi ngikhuluma into okuyiyona. Ungambuza kujuleni ukuthi izwe nami ngifisa ngenye indlela kodwa i-default kade kuyeza isebenzeni. Yiphi indlela ofisa ngayo wasungidida manje ukuthi ANC votelo yena ndlela ngifisa ngayo. Sawubona mfethu. Nganza kwethu iyona ndaba-ke lena njengoba-ke uyizwela-ke kuyena mfoka Macingwane ukuthi-ke angihubhuzi wona-ke akabhejane uthi-ke ukube kuya ngaye naye bezokwenza ngendlela akafisa ngayo okungasiyona leyo ukuthi kuvotelwe i-ANC. Useyambuza ngomfoka Mapholoba kanti yiphi indlela ofisa ngayo mfoka Mchunu, usethi futhi-ke indlela afisa ngayo ukuthi-ke kuvotelwe ku-ANC. Nganza kwethu angazi kusesekuseni kakhulu ake siphumeni sambeni siyovota umuntu nomuntu akhethe-ke iqembu akalithandayo nacabanga ukuthi-ke ilona elifanele ukuphatha lapha-ke eMzansi Afrika. Ngiyabonga.